Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Na dia kung pamana iyari na rin wakana makapanggulalan na sa irwi nagagaw na pananadong. Na dia kang kuno to di prilalilangan na di kukurmata kay jelani adi na nasodato ono. Kakagya pantonian ko panimbang aminumbo na di ima panganon. Na lumalaga day arano na sangkot wa erpatian. Asida to kay Ruding adina na so anonan. Ala di Abu Aliana. Nati kurung kung pamanajila ni ada to uno at tangkay ni bud na sa sudi kay na may tabu na dito tagude. So ni nang nasangkwan no laging ding uswara ko. Sakatin at tangkay ni bud na sa sudi sa wassalam. Bako pa makade Ulam busa satade Awalo malana satade man Suka panganganuna Ika pagedini Dumangam debu
pandiyagan di kunden di korendena mata edeken inowana mangade bember sulalaku Pendito manung pakider sowalaga pakider sowalaga ay naaw kairudi kagiya katawangku inomam bukano asarade madiwa diwang apa tunini paning bengaminum ikakasar saranau yetoa maginduga kaino na busaraga ino mampu kanubut kagiya miurayaw rangkuno ko kiyolan manami sumalinang sumakat mabending kagiya katawang ko oda soaw kanibulu pantonerak padere jielani ino seda tono para geregen paman pengidera lalaku paning bengaminum kakak sarasarano mata edeken mana dia kena ai pandu patakam anak kona jielani dia nana sowe ninan soe nanuna usoka pangangin kadere kairudin nadia buelia